Jumlah mahu tahun kami nasib batu bawang kami siang didos niru hatai 10 gudangna sadanu masahat siana ma ulus panyarin nalain sifat satu nami yang buruk. Kalau tu dah. Pajajar raja ima. Molo hasangatanna. Tolu lain nami pahupu nami. Dua lain nami sadai boto nami. Rismas nasida sadabi. Persanggungan mau sada tu pahupu si anak-anak. Persanggungan matong sada tu pahupu si boru. Alaharolo nami siap tulapona. Marhamarang gimari boto memang boru kom. Sada mei tu haha dia memang boru. Sada tu ibu tona. Oh lo tu lah. Dari pesantren kami mati tulang nami nawan. Jadi kalau zaman ini tulang nawan, saya sudah tahun 2 mah. Oh lo tu lah. Saya lihat orang tuan ni itu kon 1 peparna. Oh lo tu lah. Saya itu baru 2 peparna. Oh lo tu lah. 2 mah sekarang. Gak bisa lah horas mah rezeki ni. Di masa betul. Dulu pasal kami mah ulus panyari asal pas-pas kami beri nami do pergi dengan nami terus roh raja nami. Noi pe barang musik nami. Nai pasal ulus panyari mah kami tu bobarang ni boru nami. Dohot amang boru nami nama hamarang ni. Dadamang mah godang mula-mula las pademu mah tu godang sobat. Mau lihat sih mah amang nama luai. Asal borot kami lawas sangat ulus panyar. Beda mau godang lihat-lihat. Nah saya pasal kami ulus panyari itu pengulun kami. Beda mang mana obat tu sih.
mapakiduan nami tulang ikot tong do patakukun nami hamuna martungan ibagas nami tulang songoni mapakiduan nami nuaing pe asar roham itulang manubah hamuna selalu narajani hula-hula nami doho rombongan tuk songon dia benar tulang martami yang maho boy dumenggas yani patupar nami lahu pasang apuk kamu permusik nami asa borhat tapi lahu manubah hula-hula nami beda mang masyani godang sombai oke borhat itu hula-hula kedua. Disukasyon nami itu hamuna tulambona sianiban. Yoma bersyukur natonggi tu hamuna na dua-dua namang yutor di hamuna rezani hula-hula nami. Pasak jomak pasak. Bersyukur natonggi tu bariban nami namang yutok hula-hula nami oh. Oh ini. Bariban nami. Oh, asmaruhang bariban. Jadi oma tu tulang nami rajai nabagan. Lasma roham tulang. Jadi semuanya matulang raja nami saluhun na rombongan na pumarsang abihami. Mulatuk semuanya binagui di batu bahami lahu pasang apok kamuna. Lasma rohani rajai. Dapat semuanya di dakun na dudua titin natin obah hurung bayla sugri rumah.
Tungsongan pinabuhi di batu bahami asimarohan Tuhan godang ma di hamuna saluna pinasuna. Laos oma di galang-galang ina buruan nang di pasat hamuna nunga di jangkau kami nunga tunglas rohan kami sok-sok itong bila foto kamu kami di sobat-sobahamu marmare-mare tangan kami merhiti ringgit sitio suara nanti itu bani pemare tata ang dia matututu tujuan narion tugas dana kalau musik kami naung di pasahat muna hebat itu. asa kujur mana bago di tomor pini tabi ya satu dia hamu mengalaka satu si matutu hamu dapotan persaulian Hebat itu raja namanya. saat sol saat tuwatian sumasahat upasahat kami adat persar mau tuaum tu nabor namion saat matatung tuju dalam muna bangga biang do para serasa Hebat itu. nanti yang guru ngawe sebulan yang itu pernah Kudu diraja mbak. dia mau musik nami beda nama di hari godang si dio Dohot hasa-hata. sepeda mau matu asahata Acara. Jadi songoni Sabi pe kahata na tapasa nagluta ka sa mga tuhamu. Sa na tuntan panggabi patorasa. Hebat itu tulah. Ada tanggal. Mangido kami penorio dia muna benar sebuton. Oh lo tulah. Ala dua kami nang gula-gula persiat wado. Dulu saya dulu sada pasal pulau sami baru kami sanipar menunggu kami. Buah tulak songonom pak. Yang gosip panotorian no seh lima jalo madidok rohan no tulak. Meruruk manusia kangen dungi si tinuduhun na. Tersongoni matong alay tortor las iban no tortori tulang manikogi. Tuak kana marwarang gihamu. Berarti si Manik dohot sian iban. silo sendabe mak. Roma amin no tulang manobot. Oh lo ido tulang. Oh lo. Tersongoni pak. Gogine tulang ma. Oh lihat mah di tuata. Satabi dia muna nong tubuh kudison sianipar. Alhamu itu dapotok kison hirapan sinudun dos marhata. Hamu mah napasato nakata na udah tanaringan. Sinubuti mahami sa kami surumbol. Dari madi yang belum matunan ngarosia udah dulu. Hai mah dulu pengen tujuh sohong atau itu. Kalau hai pe aka duli wah satu ada siapa di news supaya untuk siap kamu pe na boy pas betul ni depan tu dulu pemrok tiba tekan. Sianipar narosian dubajulu dohot nadison dohot sudi rombongan. Ima hopar tubuh komuna di naung sarumba tua ima iboto namion okusangdam. Oh lo tulah. Sono don nabi Tuhan muna apalagi Tuhan lain nabi. Na juluani dekan salpung dia menjalo pemberkatan mana pardon parsarepeo kamu sena poso itu hatta hidok dan jadi hamu sirak yang usiran hamatila. Alani bertikai sonarion nuga dabu betunangam muna ilai. Nomor sirak kamu sen iboto namion nah hinalong muna. Isu lihat prerogatif dari batadu dan boy tukang ate alani leon nai matu hamuna kata boda hata nauli tulai perjolo lae nabuju di pasar matua ni botonamion nomor sirak kamu siang pamatang di botonamion posorongan nami asam giat male di lain nami idok katanya dua-dua ador harup pengmene tubuh-tubuh lumpuh tali pasa mene tubuh-tubuh horko asima rohani Tuhan siap pinopar takas maho pagiring apa ni pau pusat mau nomor nini saat maho le tu nomor nono di hamuna pinopar ni iboto nami nanti tinggal honna mat saya marsa dor hamuna di perjolo nanyal itu hatan wangison nah hinalong muna
perjul dengan nami tipu kabino parna poster rohanami di ulan sedarion di persarumatuan ni na tua-tua meron ibu to namion matak badil do hamuna alai dok hatan itu hatan badok kritis doang ulo dia jalaban ng hamatea lapatan na idok tua tatuan Yesus di ikomati do tua tatuan Yesus jalahe di batul lusong ni donai merlaba mahita nunga ditubus besata mauliate ma panubuson na nunga sarus darion ibasalan sirowa kita so ni lang dohanam itu hamuna tu pinoparni boto namion asa merlaba hamuna na tininggal honni iboto namion nam sarmatuon ima son hata-hata nauli hata na dinggang na nagpasaton namin ito hamuna di pertinggal honni pinoparni ima iboto namion bagay mahamu molo huri utami na kining akahata tauli hata na dinggang contoh hamu ma iboto namion doringol na hata nauli hata na dinggani si buat dami doon si buat nakanauli doon akatu pinoparna jalo hidahami doon so bado om berhula-hula ele do om berburu so ni ma itu kamu na ditipe ni iboto namion adoran ngulung dahian osro nabi di pinoparna di hamu na salhuna sanjir madoi so hata ni tua-tua asapaka melewatan di perdilitan tu dia mahu mengalaka tu si mana botol persaulia di hamuna na pandungan tubuh ima silai sabungan asa balitang mana bagabe tu modal setuduan hampir kami doa hamu sadaroa harimu ma gabe ala Allah hamu masih paululuan ala ni itu hatta mana pasauton di tanyang nami si bola siroa mahamuna asiroan ituan di pasu-pasu di batama disikat ni iboto namion naik ina halamunon ima hata pasu-pasu sa kami tangiang tu pinoparni iboto namion asang dia matutu dia ka persikola sa matutu ka cita-citana dia ka tubun anak sutu boru di paluma debata saluh na pangidwata tu amuna pinoparni iboto namion asa soni baron nami asa cititi masih gopa kolang-kolang paruna tuk soni be hata no pasatami tu amuna sai di batama na mangguhi pasu-pasuna soni ma hata sa kami kita ya hata akan boda do hata bagate jadi hamuna bulan subuton oleh karena kami asasi banyak urus kami obat tukar sertakan itu doang oleh tulang kita na tulang ma oleh asal pasat kami ulus nami di hamuna pada nami asal siap bulan-bulan ini siap bulan topa bahan magodang mulai das badomi menang turun das sopa pasal ulos han permusik nami nomor 500 walu saya patu guru waktu meluboy do kawan don ate wala ate man halani nek pasal ulos mahami obar tudus di roha wala tula sada maon tuburu nami do hela nami sada maon pasanggoma maon tupahok pun sekelai do buru nami sada nai maon siap tulang rubo mahulung nami mani ima konsep siap kami, alhamdulillah kami je konsep tu hula-hula kunang asal kami majo ulang rencana.
iang tidak bata asal kia somot torok ni rambuni losi tujulan narion torok pinoper ni iboto nami nong sermotuon alani sama sulu sama tubatian nuko pasat kami imahata nauli dot ulus tornabu sama ita horas dalagabian silo bodi mahami siani manik dot siani par oleh ati mak tutu di hamuna raja ni tuk songod dia bin nasong baniaran sombani humni yo paru main nami odo anak nabi oke lah mo doho pa pumatula las parohani raja jupang songone dak kunina dua dak sudah pulung nang sosakot gabi bali dak sudah uhuk tulang rohami marsobat waru pamuna bobe si patupan di tangan na susadia gabe alani parmusik nami gabe kami pada kotor raja ni ula-ula nami maning doho siani par beda bang ma kodang sobai Nangulas rohan namin na kusap muna ima ringgis tu suara marbunga-bunga tangan namin bekamu ima na tinuman mareta do di masa tamu ma ima juhuk nomor saudara asang gia matujuson ini tu hatta asa sidur mana binahan gabinen ulah dihamuna pinoperni iboto namin na usar maduon di masa tamu di istoraran na tinamu ni mareta asi maroh ni Tuhan ilo hatta ni dua-dua asa bago na mahato na tubuh di robean oras mahami na majalo hula-hula muna persiat saya juga dana masih karena dihamuna na mga leyan matutu sa sulu sa matubatean gua saat hata na uli hata na dingkan gua saat kami jalan lalu dia tinggal di masa tamu tuhami sa matutu kita jalan di pasu-pasu Tuhan masudi hata panipuli sa kami horong ni hula-hula hata na uli hata na dingkan ilok na tua-tua asa horong bis di kota dong main itu sabang noel baru tua bangali permata mangaluali di sini hata ano pasat kami tua muna apung may siapa muna tujuh may si majuk muna asirwan Tuhan ho may apa muna hot mardongan ijabu sino po di mahami siap kami hula-hula persiat manik dohot siari bar mulai hati mari Tuhan ta mulai hati matulang anggota ringkot pengapuni saya mengapu kami no songo lima ujungi rezai pak mulai hati amak permusik nami baluga baru-baru peniatan lubutio betamu ma hasadani las badungu manak tu sijutio gabe
eme na warlubu. Beda mga kondang na ubartusi. Salomba ito magana, salomba.
ngapar niya puta si raja niya batot dogan niya amo hamin na dong di hutang bo bere doon ti bere. Kumuk di raja ni hula-hula nami raja silalahi. Jong-jong do hami di son roh hami marga si marmata siapa matang sianta. Napa tuduhon na dohon do kami mahabot ni roha. Turut berduka cita di haborhatan ni ima inang bau namion perjulung di jauh Tuhan dan sida tulak punah. Molosian hami si batuan iboru hutang yoka bila nakahata pasu-pasu sia saluhut na raja ni hula-hula. Ima apea man tu si majujung tua-tua bara sahat tua puang muna di pasu-pasu amatan namar tua di bata ala na hami sia si batuan iboru palia sama angdang barani hami makatahon nakahata pasu-pasu atau manggiat mak di hadarion di rohamuna manang somot dia pen karoro nami somot tupak nami saya tupak gabi matok tupak horas di kita saluhukna kita namar keluarga namar hula-hula boru so kanimba tu hata nami tu hamu raja silalahi boleh aja bang buru di hamu parumain nami doh yanakon nami bapak ni sikarisa doh parumain bukan dari dah kami doa mang na doa narahat ni roha di moding ni inang bau namion si batua mama. Rodo kami siap dua daerah si bulga doa siapa matak siapa. Anggiat di perjong-jong nami di son anakku hasian doa di hamu paromain. Mangapuli rohamu. Nampe humigi kami nam sama tua ulam nagok ulau dia para tikyon. Malah di perpisah di perdagingan do di hamu anakku do paromain. Saya tahu lungun do roha. Masirang mahape do natahaholo. Jiang giat mah. Napa lupaki do kami mang nasa dia belkan itu panami to hawamang. Bapak sehari sa do paromain. Lasma rohamuna. Lasma do petibuna. Tangyang nami batu hamuna. Anggiat marpinoper kamu matabak kadi hitak ka persaulia do pasabotan. Asal dalam tu bergaruhan nami magbuluk kamu tu kijang baru ratu tol bardaka Tuhan siaw kapirang adong si alason nami doon lami nami si matua pula so ini bagon ni padohan nami at maranga nami wala na so ano pa tupat nami las baru kamu naman jalo at ibi ada dohan nami abang persul nilai nami dia belai orang kesehatan luar lain orang hari ini dulu alana ini nama ini benar lewat ibarat kami dobe rumah sakit umum siapkan sekarang orang adung lebih kurang kado lalu nasi tadi sama dok ayam uber turun sama perkumpul belum uber berkemudian menabrak desa bisa mengikat anak punya uang tenaga air alih dahulu ni bakal to inang rumah sakit umum kepada masyarakat seperti pengasuh muda mereka sahabat dia benang itu kaya masih pas harta ada yang penang jadi mereka jalan nak do tulisan mo babeng orang sehat tong orang sehat jadi namaran rakyat nasa yang bos di tiamu mate tulisan niga bayinya bahasa wanita baru perdoaan soal bapak ini bapak Reza menurut nak dibuatkan juga ada Pak Reza nah doang menawar mas kasungan ada buruk pada hati merasa itu buat mana Alhamdulillah. So tupak kabe di hela pada ribuan pasah ma tulen pasah sama minang paramain nah paramain